Ragia na kwithira bobongwa bari na wendi bwa gutethia mbere yao kuewa moritani za kurita ngugi. Community Health Promoters kana no kwe CHPS bariungaga nja kwanja borotete gutigira antu bari na ûgima bobwega bwa mwiri amwe na gukabanira na mogwati ja mirimo ire gwataga antu na ndethia mbere ya itemantame. Mwandiki wetu wa nteto Masindumba na athuranirite gicunchi kia mbere kia rugono rwa mwanya Makinyene eza Kwagîrîthia Ûgima. Ngugi yao yambairie na kumania na bobongwa kwithira bari na wendi bwa gutethia mbere yao kuewa moditani ja kurita ngugi yao. Community Health Promoters kana no kwe CHPS bariungaga nja kwanja mworoto munene juri gutigira antu bari na ûgima bubwega bwa mwiri amwe na gukabanira na mirimo ire gwataga antu na ndethia mbere ya itemantame. Na giki nikio gicunchi kia mbere kia rugono rwa mwanya Makinyene ja Kwagîrîthia Ûgima. Gitumi kia thirikari kubandika kiari gutigira iba komba gukinyira antu baria bari maturene ndene kenda bomba gukinyirwa ni utungata bwa ûgima bwa mwiri na uthu. Thirikari nionete kwina gap between mashibitari na communities baria batwi tugusafu. Ukeja ukethira daktari be shibitari na nurses na clinic officers but mwajura wenturene wo connect nawe ukethira kwina gap waja katikati kwithirwa no go connect na thirikari rio yombere ne tubako bridge gap weje yethirwa nithirwa ina tubako community health promoters and tubakwithirwa ibandiki thirikari bethirwa bakomba go connect mwajura wenturene na services ira batu to provide to a county government. A CHPS baba nengugire kuyongwa baritaga imwe ya ngugi iji ni gukabanira na mogwati ja mirimo na bakaringa riboti mbere ya murimo jotamba kwa ngerekano mpanga ya murimo jwa mpox. Antu barigitu murimo jo gwetwa monkeypox kana mpox na ngwetike bimebika ibitiri baigwa batu to thirikari county government ya Meru to report ati ituragwathire kesi imwe mpox. Kesi ira mbere spread kana muntu ura mbere interact na antu withira nandi murimo uyu thiurukire tura ngima murimo jura muntu ura ombere ojuone CHP etho na gutuma tip chetu cha surveillance tutatwarithia mwanjo utamuleta general utamuleta quarantine. Meru iri na CHPS 3,716 kwara ni kuga gicunji gia kaunti ya Meru kira kiri na CHPS ni gicunji kia 93 kuma kirigana. Ito chairmanite na Solomon Bundi uria ni mukariri giti wa CHPS Ntima West aritete ngugi kuma mwaka jwa 2011 na Bundi na gutaririo aria batarawa kuna public participation community itwe ministry ya rothi wiba kwenda CHP athani 10 kuninga na villages iria cia sublocation yu so community ne pika community health promoters itwaikira training igitariu yu ya igitara the county municipality na utoko mina baita ministry ita donors bao kana donors ba supporta training siu. CHPs ibatetha area kunyia mutitikano jwa antu sibitari gatigati ka moterio jangi ja maingi tutenda antu beto kiu dispensaries kana hospitali no tuba mirimo area igwita kuthithirwa so ngugete kwa advice to give a lot of talk on either nutrition withira wina biorothi biega withira ara kwita kioroke dianjara withira wina kitchen garden withira wina twana ukatunya tunyanyau tudoro ukarugira mwana tuirio twagatura mwana akura bwega ukethira ki community unit ira kanja ari thiuruka kuma nja mwankanja akiritana ti lazima bwithirunya bwajitwe wina mwaje kendeja ari neja akeja akethira ugo nandi uri au bwana ukumwira inkwaja juika mutwe eno jontu na ena knowledge itumurite na itumutrainite
na itumunenkerete gintu gigwitwa kit ina machine cha blood pressure, ina machine cha sukari cha kuthima sukari ukeja ukethira nekwithirwa akiumba gukuthima. O CHP atungata iranja igana rimwe kirengo giao thirikari ya kaunti ni baete thimu cha kinande iria batumaira gutumaga riboti rira kuri na ugwati bwa murimo gatigati ka riboti ingi. Twaira thimu ni ministry ni kaunti na thimu itu mitumaira na kora data, so ukethira kwina ikupia either ng'ombe kwajwa igire ka ithatu, either nguku ikua toi murimo igukua nguku igire ithatu, kwina utoto masigino na sigino wekinyira na beto either ni tege either kwa veterinary tai mantu ja ndethia kethe mantu ja jangi jeta different ministries jangi jeta nyakiri Baba Minister of Health. Moditani jara baeja wa kainge jaumanaia na agwati mbaruba thirikari ya kaunti. Ikoninga na ndona jage county I wanna conduct CHPS on a particular project. Either kaba timbi amba kwa jaba nutrition where ndona baraba keja beja bakari na county government ne patwe ground ile. Gwatanira nani kaire rojo kiri gicunje kia biere kia rugono ruru rwa mwanya Makinyene ja Kwagîrîthia Ûgima.